Pozdrav kolege, evo došao je ovaj svečani trenutak. Počinju prvi zreli plodovi oraha da opadaju sa stabla. Mislim za sada to nije ništa wow, velika količina, ali prvih par komada je opalo. Danas je 18. septembar 2025. godine. Tako da eto, mislim ja sam danas došao čisto da obiđem da im kako je stanje. I našao par komada. U pitanju je sorta Tulare, ona je malo ranija sorta. Tako da eto, pa da vidimo kako izgleda. Evo ovako, već kao što rekao, ima ovi koji su malo ispucali. Kao što sam već spomenuo, u pitanju je sorta Tulare. Evo, polako počinju da pucaju. Još uvijek to nije neka velika količina, ali eto, da kažemo, bitno je da kreće. Pa ćemo da u skorije vrijeme skupljamo. Evo, ovdje isto, ne znam da možda da vidite. Evo ga isto jedan ovdje koji se otvorio. Tako da, bit će neke berbe. Evo vidite, ima ovi koji su ispucali ovako. Tako da, to je to. Kreće berba polako. Uglavnom, ovdje na Tulareu su u ovom fazonu, da su znači počeli da se pojavljuju pukotine. Ja sam tek našao par komada dole koji su otpali. Ono što je najvažnije jeste da je veverica već aktivna, tako da nema boljeg pokazatelja da orah počinje da zri od veverice. Sada baš kao za boksuzuk ne vidim. Da, evo ga, ovdje je jedan koji se otvorio. Kao što rekao, Tulare baš je krenuo da puca. Imaju ovdje gore, vidim ih, ali ne mogu da snimim telefonom. Tako da, to je to. Mislim, ovo simboliku, kao što rekao, našao sam par komada. Imamo neke koje nisu ni pukli, ali ih su oboreni. Pretpostavljam da ih je veverica, kad je skidala orahe, da ih je oborila, pošto sam nalazio u samu ivicu, tamo pored ograde sam nalazio orahe. Nisu tišli sami, veverica ih je odnijela. Ovo je Chandler. Chandler za sada i ne pomišlja. Evo vidite, nema pukotine na plodu, tako da on neće da krene uskorije. Na Lari se već pojavljuju ponegde, poneka. Evo, Chandler ništa za sad. Evo, pogledam baš ovdje da vidim novu Laru. Da li ima ona pukotine. Ovdje plodovi nemaju, duva neki vetar. Ali sam, kao što rekao, dok sam šetao ovdje po zasadu, nailazio sam na Lare koje su počele već da pucaju. Ali kao što rekao, sad za baksuzuka doći da pokažem, baš tada ne nailazi ni na jednu. Mislim da sam ovdje odmah gore kad sam stao autom i prvi orah koji sam pogledao, on je ima neke pukle. Tako da pripremamo se polako za berbu. Ovdje sam ih nešto viđao. Evo ovdje, sad ću vidjeti da li mogu da ga usnimim. Evo, pojavljuju se pukotine. Tako da se nadam za jednu nedelju dana da počnemo da skupimo pomalo orahe. Ono što je zanimljivo i mislim što je bio i moj neki plan, ja završavam sa leskom. Završavam skupljanje leske, možda ima još par procenta da se skupi, možda manje od 5%. I to je to, taman kada budem završio sa skupljanjem leske, krećem sa skupljanjem oraha. Tako da, eto da kažem, to mi ide kako treba. Kao što se vidi, zelena je trava. Ovdje kod mene sad zadnje vrijeme pada dosta kiše. Ono što je zanimljivo, na kraju godine ćemo imati prosječnu godinu. Ako bude malo više kiše u novembru, možda imamo i nadprosječnu godinu. Ali ako bude onako da padne nekih, ne znam, 50 litra u oktobru, 50 u novembru, decembru, bit će to prosječna godina. Pošto smo sada već, ne znam, skoro, prešli smo preko 450 litre palo sada već. Tako da, malo ako padne kiše,
u naredna 2,5 mjeseca imat ćemo prosječnu godinu što se tiče padavine. Sad, to što nama nije bilo padavine kako nama odgovara, to je druga stvar. U svakom slučaju, ova godina definitivno mnogo bolja nego 24. I to znatno bolje. Nije bilo ni toliko vrelih dana. Sad ćemo vidjeti kad bude krenula ova berba. Malo sam se sačuvao od ptica. Što najgore, snimio sam video o tome šta sam radio da se malo branim od tih ptica, ali na kraju nisam ni objavio taj video. Ne znam ni ideje, negdje na računaru sam ga stavio i to je to. Ali možda ću snimiti kasnije. Ako ima nekog zainteresovanog, ako što se interesuje šta sam radio, da ima manje oštećenje ptica. Inače, nije nula. Evo, baš sam jedan našao, ovo je od ove godine otpao. Evo vidite, izbušen. I to je to. Toliko u ovom videu. Javljamo se sa nekim drugim videom. Nadam se sa lepim informacijama o rodu.